Mundu nitusemanagia na principals a secondary school na chairman a MUMBUNGE ni kenza turorie wagiriru wa ciana cietu angikorwo ni gucoka cukuru next year tuyurie twina irathi mbiganu na tondu CDF ina mbia ciayo iria tethagiriria macukuru gwaka irathi kuriva bursary mbeca icio ni turona korwo no twikare nthi na ministry na other stakeholders thiini wa sector ya education no tutethererie vandu vanene muno tondu mbia cietu ni cia education na security. No education infrastructure education ni korwo ina maundu mengi twakaga irathi ni twakaga laboratory ni twakaga dining hall multipurpose administration but priority yetu for now turenda go zero in project cietu irathi tondu ciana itingevota kuthoma 60 50 ikirathi kimwe koguo mbia cietu no tuga tutigwa ka administration blocks tutigwa ka dining halls riu ni to stick na irathi tutige twa make sure ni twa renovate irathi cietu na ni twa make sure twina irathi cia kwigana cia ciana cietu. It is possible and it is doable as long as ni tukuruta wira twi vamwe na ministry na members of parliament, education offices iria cietu twina cio guku thiini wa sub county na sponsors aria maina macukuru mengi guku ta Anglican, Catholic, NISA and also private sector. Tukine karanthe tukineuria ciana cietu ni kavota kuvingura January. That is the biggest question. Tukina ugani yes or no. Na tutina luxury of time. Twina mieri 3 ni atigara. Kirathi kimwe kenda kirikoyaga kindu ta 1 month and a half 2 months. Koguo gutina kavinda ga gwaka irathi icio angikorwo nitukuvitukia mweri uyu tutaraniritie wega. And also treasury facilitate kundisburse mbia icio cia CDF cioke na guku mashinani. Ndisi ni thirikari itarenda kuruta wira na members of parliament na thirikari cionthe ciokaga thuru uteti. Guti thirikari guku gutina thirikari ya majeshi Kenya. Ino ni thirikari yombetwo na misingi ya kuthurana na thuru uteti. Koguo ni wega magatu involve tondu anatwe twina responsibility. Cukuru cietu tirindi na they are not prepared kuvingura angikorwo wa kirathi kirenda ciana 20 unless no korwe thirikari na kindu ta temporary shelters ta magema tondu ciana no ithomere magemari. I believe that unless ikorwo na muvango tocio no tirathi ira twina cio tondu timbiganu ni very simple. Koguo public participation yagirwo gwikwa na njira teo no kuga cukuru ni ikavingurwa na makwa te munyitu report ya embu aravewa ni officers ake ya guku na matie na mbia cia kwa kairathi kana kurenovate irathi then dona is an exercise in futility.